بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من الله تعالى تخبر كما يجني تجد لا حركنا كرا كرا لين تجدو. سورة آل عمران. يا عمران مغوكو فسورين. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده بذلك. سورة البقرة ودمنا ألف لام ميم. كان يسوع يقول دمنا بماذا؟ ألف لام ميم. من الحروف المتشابهة. Ada madeni melakeni jina bela jelen ka doni farle nyon ka masaka ni fem korodo alif lam mim man bela jela do ko ismullah al-azam ko ala to do ismul azam do ati meli fiyo nunu le ismullah al-azam ala yi fem fa ga shoko no ko ma ka korodo na le alate mo ka fem fi ma kana fem fi ikanga do ko ismullah al-azam do kono abe harfu jelma harfu ta anani ghayra mukarrar harfu ta nani amo ko be ya no abe wahabo adaduma harfu ta nani ha ya harfu ta nani ya adadu faranyo gabe be tabitu ma tema kono to ani saba harfu ta nani harfu ta nani majmu'un fi qawlika makan kilim pew iba fo harfu ta nani be sora kono ala ka dan fen fo fe min de na be saga dan kare adama den ninna afogo kile ala yikisi ka boma nasun halimun lahu sirrun kafirun hayyatun bisummiha sana kan bagamiya babada bakaratun bi karniha misina biye na bina bi kono ni ya bamu abin doyi fo be na bisa ga daga halla da madden balaga marama kanta kaba atulla ni no bashin kila ala yake shiga bamu tawa ko ko ya kana jabi ko nya tibilu siya fula tere siya fula ga jaw ai siya fula asoro tarani o kila dora bani kulen pew no no automatic bude indi soal na'am kuna ya fo ango sura min laba min jigra qur'an kono ibo abi biya bidam na wode amada na wode ten wa samanin awedeno wataku yawma turjauna fihi ka wataku yawman turjauna fihi Allah kabanya kwa aya laba min do qur'an kono amna kuma ka ni ala sallama ndamina nakaba abi kuma fa kaba damina kado tene hakili kadide ala ka me sababu ambe ba ka dem so biya bismillah الله لا إله إلا هو. donc nafsun hakim lahu sirrun qati'un ni afo ala bi tanga ka boni fennu fon fe bi na bi dankara adam madina aya sura na sheikh bul ali mahmud bin rahimahullah alladhi faida en fa adam madini sarana dare ba mo shekeli ayre bolono ba mo sebenina ako hayyatun bi summiha bakaratun bi karniha أو أحد حمل عليك ماذا السلاح فإن قرأته مرة فأمان من المخوف شوف يا رجال مكان كذا أمان من المخوف أنا ما دين سيرتني أكون في الدنيا على يدنا كبوما مجلسه مقبلة جلنا كanga سيمينا نيا أخو تقول كين تقول يلا ما كنت عن ناني ببال يلا ما كنت عن ناني نيا كين تقول فولي iko puissance don doni kono iko korobo ita do ko chen hala da madin bolani mure ka ba tur la nya ba shekila la yisi nasun hakimun lahu sirrun ton ki sabi da da madin ki sama da mata bi ala kan da sawaba ma dan ne sura kana bidan ne huruful mutashabihai alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik fa amada la ka ko bismillah الله لا إله إلا هو. ala de may masiti fo ala kele الحي القيوم. al-hayyul qayyum ala de nyana may masay ala de wili ka jom masay ni bajire ka fa hayyul qayyum ismullah al-azam hayyul qayyum ala ka ismul azam do dalu min gola kramo sallallahu alaihi wasallam abu ismul azam bi sura ambasa balaka tu nyonga qur'ana fa na ni ya dalu do ambara suratul baqarah min abu ko na to de sulaiman الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم ما يما بعد ذلك حي القيوم ده اسم الله العظيم نم ذاك سورة جمعة سورة آل عمران وجمعة ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي القيوم يرايا آية سورة غيرية بتقول سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم ده حي القيوم سكفوي كا اسم العظيم يلا حي القيوم يا عدده أكان بكمه
ani joli ani bi wolonwula ani naani kɛmɛ ani bi wolonwula ani naani donc kɛmɛ bi wolonwula ani naani n'i y'o dɔrɔgu kɛmɛ ani bi wolonwula ani naani na o bɛ bɛn jumɛn ma wa arasin wa bi saba ani dɔɔni a bɛ bɛn jumɛn ma wa arasin donc wa arasin n'i y'o fana dɔrɔgu donc wa bi saba ni dɔɔni n'i y'o fana dɔrɔgu fi sabatin o bɛ taa bɛn balaka shiru li dawabil bulk wa kɛmɛ fila ani dɔɔni donc amma ko ni mako balaka shiru li dawabil bulk ni ya boy bisa ga masaya la ni sera ka hayul kayum dibiru wa adadina aba hakili ta la kosabe 174 multiplié par 174 ala jari be jumema wa rasin wa bi saba ani doni wa bi saba doni kila ko fana darbu fi maza fi sab'atin o be bal khashirun wa kana fla ani doni ni o ala du sura hayul kayumna ala itogo fuka ta se la ara jodo no itogo ti duga dule bu ko loka ala ti togo farasi ala kan be sababa ha ay si gon gelen te ka ga don doni ka ta don ba ga don doni ka ta no so re bi wa ara sin yere bo ni bi 174 multiplié par 174 ni bo so la telephone suni telephone abu be kile wolo la de iba ada tu boga boye blu abo tuwara mamu no misir rasdu fana na fi ilmi nujum nudu siraka laje isa inda dukhul burjil hamli ami do ora la akai الله لا إله إلا هو الحي القيوم ala de may masai la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ala de nyene may masai ale de wuli ka jo masai نزل عليك الكتاب بالحق ala kitabu dige sayyidina muhammad kan ni shay مصدقا لما بين يديه qur'ana kitabu munun qur'ana ni qur'ana bolu chentiya وأنزل التوراة والإنجيل ala de tawreta dige ka injila dige tawreta dige nabillahi musa ka injila no e biblo go dige sayyidina isa ka من قبل هدى للناس ka kon qur'ana dige ni kanda ka so moyi وأنزل الفرقان ala ifran fansiya dige إن الذين كفروا بآيات الله mamun kafirani ala ka ayawi لهم عذاب شديد ko la jaba bule min la jaba gelamaye والله عزيز ذو انتقام ala de ko nya masaya ala de tajuru sara masaya إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ko iti dugo ala la tan mi sankolo ni du ko la وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ko iti dugo ala la mai mamina hudu tara sabai jamanaka masa Sulaimana alaga rijalul mukhabarat sirriya akazan sekere o ko mawdi masa Sulaimana ka masaya no ala ta di dan femo aya ni ala ko ala kana no di dan femo wa ala ta no di dan femo kono ulu de kunya de azan kono de tara ka mun sabai jamana ka kata soro muso do bieno buga muso buga ale de kan masake la rende saba o da matere katara soro yasjuduna lishamsi wal qamar buga sujudu be le ani kalode hudu makaba ko ya muso ka masake ya makaba ko yolola akaba ko rajumana nunu buga sujudu be kalo ani kilede o yɛrɛ o kabako min y'a minɛ a yɛrɛ a dan bɛ ala la ni kabako min ye a ko cogo di ala yasjudu lillazi yakhrujul khaba'a a ko yala ninnu ti sujudu bɛ masa min n'a bɛ se ka ɲɔkisɛ dogole k'a bɔ k'a jira kɔnɔw na sankolo la yan'a ka se dugukolo la o b'a kun ko masa min b'o kɛ yala ninnu tɛ se ka sujudu bɛ o ye k'o bɛ taa sujudu bɛ tile ni kalo de ye wa nin ye kɔnɔ ye ala ka dan fɛ kullun kad alima salatuhu tasbihahu enye be ko hamun na ala ka dangaw na abela jele mi sujudu be ala yi abela jele mi seli abela jele mi subhanallahi fa ala yi monsieur Kamara bismillah wa alaikum salam wannan shi mena ni galika yoro dole aha kuma firawna ka musu aha ali ala dire ala ka suja aljana ko na atoy ko asiyatu aha muso na ko kaka musa adi alimu aha ko mi wonde ala ko koy aha yele mun de be firawna ci adi man de ni mo wayi ni ko ala te ni ala go subaka mo ne nimbi firawna ci asba di man de be aha ni ni ngati ni ala bo ki wala sal Kamara yi ngali ke ko yala samandia jume ne bi ni adama de ni bo ka ala yi ni ala bi nin ki ami min fo ala bi nin ke mo godo yi ni bi ke sababu fula kama asababu folo ala yɛrɛ de bi mɔgɔ dɔw kanu a ka jɔnw na ka nin d'u ma
ina fa ya fa qur'ana ko no chugo mina Allahu yashtabi ilayhi man yasha ala be mo keren keren ma min kadai ki ke kirai kira ka sadda fam be mo ko ke ala ya yu ke kirai am mo do keren keren aka dan ko cela kulu ke ni min fo do ala du jabi ina fa keren ka sahaba Saad na ko ni fon ko min fo ala ko bison wallahi na e fon ko min fo ala ko bison sahaba yara ko mutana ko ya Saad e mana min fo ala bison Sada lagi apa lagi ni malu alam. Ini agak awak ni kili bangga aja tu. Alai bangga tapi, bangga sini ni. Alai dia buat keren-keren kan rumah mami alai dia. Inna lillahi wa Iza arada. Dota alai dia sonda apa kui ni kasar rumah kui. Apa kui dia maku al-majlub. Alai mami sama kata yerema na kase kakan azai sama al-majlub wesu karni lagi wesu minabo wesu kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira ya makuta bu khairut tabi'ina wais sahaba ko be mami minako wesu de kaf sana bela jere kalu ko yamani jamana kan na abina be ni mami ka kle kika ko akai apa deli na ya fa dili hal Muhammad mande ala bi ya fa Muhammad mande bela gele ma kele ka ya fa dili ka so chekele abana se na Umar ka wati Umar yeni ngali ka ko ka don ka ko ni weshi abu go yamani jamana ka Umar amirul mu'minin odo khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kira don abla sayyidina Umar kira ko law lam ub'asu lahu isa Umar ko wallahi na le kira ko mati sayyidina Umar ko mati daga kira Umar de bega gara ko weisula ako weisu ako do okeni da sura ya tamanse kira tamanse mun da be da fara la ka do ne weisu sayyidina Umar garla la ko weisu ako do okeni ako ayatu misli ka ya Umar ka jabe fle ni ko na nimbe do okeni Umar yo ni Umar garlala ay duwa ke sen Umar ya nyina fa ka duwa ke Muhammad mande ay duwa ke asara mamu mun bora jamani nu kumbanne ni fulu sigle mi yere o ta jato ala ga ni mo tula rubba timrayn madfu al badi idza aqsama ala Allah la amarra fini ngolo tigi fula no bita mo ka dala hu ge ka bodala mo tu jate ko dugu kono ko nu kale ala la ko ala kan ni ko ala ba ke dugu tije Allahu akbar sai na Musa ne khadar ku bitre donc nu kelingero be halibi ala ka jona ko tibba hala na ni su yoro na mo bi ani yoro ina nu ya ko ala ba ke wallahi o chote bani yoro ina shi Allahu akbar kira sahaba ugu hali karamo wa ya dama ba do ni non chew ka do ko ni ka muru da ka na gosi ne gosi ko kele amba do ni non chew wasi ayedo sayyidina Umar ayedo ka Umar yo mo mun be nu ni yayi ka ho khalifa ya amirul mu'minin mu da gara wasula ka wasu bunye ulumana ko wasu ka ya uluma ala ka maulukum ba ni bonan yin daga kuke yamani je toro faite ma minda uwesu ka Allahu akbar kaka ya folu ma ala kam akaka ya fa sharti de bala ta ti sonda ko sharti jume kuma akwa awbiyan min tamana ne awdo Umar ne nyonte fokata sawka sayama nan taranga dugula yamana kana la kari mai mun din de liga kora buto yo kandi ya sharti bi sobata ya ko Allahu akbar ulo la hiru da maka saraka ya kuma de senna Umar ya ni ka be place da Maria tunna senna Umar wa wasu ta ulo ti place fe na mi place dima ke dina joro do dima wasu maso wasu ta ni no wande la bana ay do okay aka do ko mi ne kira da ya amman kutuka ba sai mun kama aballa do ni da ya tsani kira mu saka do hoy bako ya maafi na toy asega ya balo asega ya ko asega ya ko wesu to rabai la doni na fuka ta se baga saya mane kira maseka nyoyi Allah ko do kira fatura garla Madina benani sayyidina Umar kawati ya sawa donc an Umar ye nyoyi an fen chama te menani sayyidina Umar te o ta ko da mata wesu tai kamar yaro wesu kani yaro ala ya kan ni
ni yoro la sabu babina ko kala ko subi sayyidina usman umar bo la hali sayyidina umar ka so pushar ka sanu ko subi karbi Allahu akbar sayyidina umar ka so pushar al-nasiyatu la taqtadi ala bi bonne do da abadi muhammad mami adi o tajira ke ka sani ma tawi ala ka so de abadi muhammad wa kazalika abu yazid al-kharshi fi zaman muawiya ka kile abu yazid al-kharshi ka hatu de kera sanko gelera ka gelera ko ta sada to do asoro muawiya ali amirul mu'minin ayalla min baru sanfe ako salamu ako gelera bide ako ni kaba majibo be ako jamana bici ako al-yawma natatawassal ila Allah bi khair ahli al-ard ako bi ambe gera alala ma min kafsani dugolo ma bebi wa bi khairina min kafsani aw bebi ka to min baru sanfe o rabbala jana ya bolen yasin tema yazid ako ya aba yazid al-kharshi ako wuli ila al-minbar mo hakila abuna de batigi do laje azara alif ni nyana mantala asigile nga ko abu yazid al-kharshi ako wuli abulla kana ako gara min barula ko gara la min barula aka fo ala ka mo go bisa Allahu akbar aya bolo gorta ako allahumma ghisna ala ankulo magekele ankulo magefila ankulo magesaba mo fitire islam o toro misiri kono do sante mamata so nuni ala ka bonya abadi muhammad mami ya dia abo to godo ala ka fara ta uka ko da makare dota ulubu tani ni uyere wa yahdi ilayhi man yurid abu mo kanda katama mami ndiye mami chesiri ka sen kata alama dobu ta soro ni chesiri kadwo ke yere kadwo ke parce adadu yarhamullahu shaykh al-imam ginjo ako adadu mimbe sirrullahi fil a'dadi ala ka ginobe adadu de la ni al asmaul husna ala to jamaniyata adadu do be ni shiraw adadu la tiba so adadu anti ala ka danfe mun e do na luka alamu kono ulubi finde min wulila ulubi poroporo doni numa segi boy chogola ibi tame adadu ibi tashe alamul arwah ibi tashe ruhaniya ka adadu ulubi finde ni wara wulila numi boy chogola ibi tame ibi tashe malakaw ibi tashe luka adadu la ibi oyido ne alamu wara kon ulu fana fi finde do wulila ni saraka tamoka ibi tashe ila hadratil kursi kun fayakun ni fa ala ba ya sora ni tien kon tay mo ko ten tien na ko ko la bi ala kan be sababa wallazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha'u kama rayu asa sorala wallazi yusawwirukum fil arham ko ala de ba aw suranya ya mana ka aw dan ka aw ke chugoye aw baw de bela chugo mi ale alaja abido ke simai abido ke jemai abido ke jamanjai abido ke surmai abido ke maukuna duwi abido ke maukuna go ya pale ala de ba ke chugo mi ale alaja لا إله إلا هو العزيز الحكيم أسيتي يقول أنا كلا على ده بني مساي على ده كتير مساي والذي أنزل عليك الكتاب أقول على ده كتاب جديدا منه آيات محكمات منه آيات محكمات أكو آية وبالا آية منبيه نورو كتير لو تسمى المحكمات المحكم من كتير أكيد دونين دو هن الكتاب أقول ده كتاب بلا جنين باي وأخر متشابهات وأخر دورة كم ورا بين تقولي أخر متشابهات جمع للأخرى وأخر متشابهات أقول دورة بين متشابهات أولو كتو أولو يامين بما تقولوا دوني على دم كقرآن آية بكلا كذا كلا يعرف لا المحكمات وماذا والمتشابهات ما يسمى بماذا المحكم والمتشابه نجد منه Quran ayat ini lagi bahasa ada kita Quran bela jalil mutasyabihi Allahu allazi anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masanya tapi kono Quran be mutasyabihi ayat lagi nah ada kita kono Quran be mutasyabihi ayat berapa Quran ini lagi kitabun uhkimat ayatuhu summa ada kita kono Quran be fana muhkamul ni yoro nasa ni ne bajir la ka fa ayan mu mi klan kata kila yoro kala
aya mun be ne adama don bo kiti don ka kiti sama ka wala ka bara kenai ani aya mun be no doni bi sen ka ta alama ore mutashabihu afamuna wa al muhkam wa madha wal mutashabih na ko muhkam wa mutashabih bu chugo mena do nasifu oni mansugu fana bo chugo la mutlaqu al muqayyad bo chugo la al haqiqatu wal majaz bo chugo la donc abo chugo dilata donc al muhkam wal mutashabih amudina ako wa ukhar dawro bi mutashabihatun ulu kiti nyamina no doni bi sen kada alama wa amma alladhina fi qulubihim zayghun ako mamun bi lulu dusgun jengene no zay ya zaga yuzighuna wa qur'an badu falamma zaghu azagha Allahu qulubahum mamun no uje ngana ala fa na uje ngata tamu dusgun ori lamu do kama rabbana la tuzigh qulubana ala kana dusgun jengene bada izhadi kana kelam ko ka kanda ne do bade ada bade kile mo kan makanga boga bento ni mani do wi kala rabbana la tuzigh qulubana bada izhadi kana kasi mun kama qur'an ala kana dusgun jenge an kandalen ko fe kram wa sallallahu alaihi wasallam ya fa hadisa ko ako ada bade kile ngelen bela jelen dusgun bi hina masaka segulo mo do mi non ce na ya kile ibu farajana dunka na ya kata ibu farajana dunka Allahu akbar dungu da ba ni ta biga yala mata ba yala chugo mun kata iti do oke rabbana la tuzigh qulubana Allah kana tuzgun jenge bada iz hadaitana ikelen ko baka angkata wa hab lana ika awsa min ladunka rahmatan inaka ba ala yara innaka antal wahhab idi shani masai wahabuna ne masasle mana ka ismul azami al wahhab Rabi apa pun ya, sama suaranya kayak, angkat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun. Apa mau be dulu itu suku jangan itu. Fayattabi'una ma tashabaha minhu. Dulu tu Qur'an itu, Qur'an ayat itu kau ma tashabaha minhu kiti munumbe, ni adoni ti masila ni alate. Ibtigha al-fitna. Fitna ini kaso. Wa ibtigha ta'wili. Anak Qur'an ini kaso. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Masih kau Qur'an ini alate. Qur'an alif lam mim, na beriku Qur'an wal maqasin mim wal maqaf wal masad na beriku nun Qur'an masih tu nun Qur'an ini alate. Nunde mutashabihu ya Qur'an apa. Aku enggak mamun be wa amal lazina ulu de ko ba Qur'an ni. An ne kitabu tafsir Qur'an kitabu do la jama so do be ulu ba ko be alif lam mim ulu ba ko ba Qur'an ni na Tariqatul Ahmadiyya. wala ba ko do Qur'an ni na donc am sega Qur'an ala ko amba adoni sin kata ala de ala ka be sababa bismillah والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والله ما عملوا سبتين بدون الواو إما أن يكون الواو واو عطف أو يكون واو الاستئناف وما يعلم تأويله ما ستا فرض إلا الله فنكر عليه والراسخون في العلم ما سبتين دوننا هكذا صاحب تفسير الكشاف في حقائق ماذا التنزيل وعيون الأقاويل في وجود التأويل جار الله الزمخشري تفسير الكشاف تجي alako alwawu kuna wawul afti alako mamunum be masita korodo ne alate ani ala yare mamunum samati donina kuluba korodo fede qur'ana mutashabihu yi Abdullah ibn Abbas hibrul umma wallahi ana minhum bocho munum bo korodo kale Abdullah ibn Abbas bocho Allahu akbar kale bocho la amako ma korodo kira de ala ka Qur'an doni dama ko Allahumma faqihuhu fi dini wa 'allimhu ta'wil kabati tini kabila kata doni sega kaso amore ko dem sen wa yang wati de doni ni wati asantan saba kira batura ka sito santan saba abta se samu ga mo wati ni na sora ay kira ka doni bela jere faranyon ka Allahu akbar sanad dem sen du klengela fa ina ka kira ka doni faranyon ka la نصد مصدا لحاجة الأمة فدومنا دونا أمي محمد مندو مغمنا سما أمي ثم تيحتاج إلينا ويا هكذا متى يحتاج إلينا باندا كانت أفلان كني كامكو باندا لا تمجي مغو بيسا أمة ترى unu mogo bisa mencoba manga dem sena kono mogo munga seraba ona amu jalan na gulene afara la ka bodde musalma kata tu Zaid bin Sabit na badro Zaid min kitab al-wahy kata tu Zaid bin Sabit ko abita sanda madon solo doro afar la mashiya ka moga cha bo mun be ni dina ko mabe ko majlis shura
islamiyya shura ta saka ke mu Abdullah ibn Abbas ku ba fitini wele kana shi badri cewa ta da kuma amma ko dem so mun chama da ya dem sai na je kala na asantan sala ay doni ni ndamene abta se samu ga ma wati man ya so to ro bon kla boy na e bon kla de bo to ro bo ye ku boy Zaid ibn Sabit ore duwa ke Abdullah ibn Abbas ya kira ka duwa ko ana yara ka tasir ko Zaid sella albaka Madinatul Munawwara aklale asella janaza to ka aka fali ba ko Madinatul Munawwara aklala doro ayaga fali da juru min ka bisra min Abdullah ibn Abbas dara ka aka fali da juru min Abdullah ibn Abbas alay kira bina ka deni Zaid ko aku paling dajulu saya ya ibn ammi Rasulullah ko kira bina kede an ka ngawde boya sa ngawde kira so mo gobe aku la ay Zaid ka paling dajulu sama ka pushe ka tabla ko duru ko ka sora ka ho Zaid ko on ni kira so mo gobe de ko haka za umirna an nafala bi kubarai Allahu akbar on ya mariya na do ni bo ko ni tugo ni la ka ni ma do ni bo bo ni fana tiga do ni bai Allahu akbar Zaid bin Sabit fatido itu Abdullah bin Mas'ud kumana kabut don aku zahaba di umma ilmu kasir Allahu akbar aku doni tara gile aku ni doni tara kira ga doni na o tema na bile qul Allah adola ala bin aqfale Abdullah bin Abbas la fitini Allahu akbar Abdullah bin Abbas isara suruhnya nanya kalau tu ini ande kalau karabe kalau nak kau kali ni pesi na odo ke Abdullah bin Abbas Allahu akbar ada kira albarul umma Muhammad mandum kan dabaji tele Abdullah bin Abbas dan itu aku yang ni dem sanu aku cesri aku warase puna tinggal kali go chaula famu be na ganu de sen gada alama ko mamu be nule ma sabati le doni da ako ala Abdullah ibn Abbas kale bolula be yana ga sashira jira aka fi sababu bora ayara de la a fa no Abbas no kira binake o de la ga ci ka ta kira fe ci do la pa do atara kira fe ci da asele tumamna ayi dende le ko aso kira ni do ka nyo ayi dende ka iden kula je ka segi o tire jaara aso kira ni do la de barola melakan nufu ka don da fo mo ka sama kan do gora ninti ka se ka ni ki jamu do ba bu ya wala mu la je bi se ku ya tanki la me jamu do be nu mu go ya ka ni la je to do do problem so asma asira tara ko abina ke ka tara so kira ni do ni nyoy la o do bi je kira na ba se nyoy akon ku ni do ge ci akata cinye ti ka tara so ni do bi nyoy la pa kira ko kayo tiri abaya ile ko ko inji rulla de kira ko kati sa fi na ma fi Allahu akbar jana ka fata to dia la amru ila tigara ka bayana ka sa ne fi wa ma ya'lam tawilahu illa Allah ko ma sita ko do funa kira alai warasifuna fil ilmi am wa kana wa ul istinaf anya fa majarullah ya zamakhshari afu fi tafsir al-kashaf alako abwaul ga waul atfi na amfana ba tafsir ga biwawi istinaf ya tafsir fulana korai wa ma ya'lam ta'wilahu illa Allah ma shiti mutashabihun nu qur'ana yoran min bina ala yudido ko bela ma shita forodo ni ala yarate ma ba otumana warasikhuna fil ilmi nga ma sabati do ndolina yaquluna amanna bi luga ko on liman yarana ya ma da bora ala yara halna ta forodo kullun min indi rabbina bela jele bora on ma yoro wa ma yadhakkaru illa ulul albab akom wati hakki tubu de ko sumani ke ya sawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab amin ma boy yara ni ma ni nafiana fil mudarruna illa bi istisna mulghat sakata amal lidukhuli ma nafiya fi bidayat al kalima ibi ma boy ibi illa boy ibadi yadhakkaru ulul albab hakki tubu de ala ko sumani ke afa amna ya tafsir directly aha
ربنا لا تزغ قلوبنا بقى على دليل يانتك الله لا تزغ قلوبنا عليك أن تسكن جنة بعد إذ هديتنا أي كلام بك أون كان دا وهب لنا من لدنك رحمة إذا أون سجينا لك بوي على يرو إنك أنت الوهاب على سني مساي ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يانتك الله إذا ما فرجونك ليوم دولا دوم نسيك فوي تعالى لا حرج جودوني إن الله لا يخلف الميعاد الله تعالى تعالى يرفع من يده إن الذين كفروا أمر بينو كافر يرى لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أنا فلو نودو كاري فوي لك على يرو وأولئك هم وقود النار على فلو دي جانب دغوي دي كتاب آل فرعون أبينا فرعون نجا مغوكا لادا والذين من قبلهم أدي ما أمرهم كنا أولوني كذبوا بآياتنا lu ban awle ala ka aya nga lon tigaya فأخذهم الله بذنوبهم ala yuni nu ga jurumu ye wallahu shadidul iqab ala de la jaba galen tigi كل الذين كفروا sedna mo na fa kafiru ye ستغلبون وتحشرون إلى جهنم abuna perdi badri do abuka fo kata jahannama kono وبئس ala ko المهاد pe soro ce jugara no jahannama e badri do ko ba kete de abuko ma nyabe abuka ma bi wolum la kafiru ma bi wolum la fo disiga kata bula katu file kalibu kono badri kolon bay kono Allahu akbar nono bunya ti dakiraka Allahu akbar كان الله ulu fulile kolon kono karabe kata kafirun mun kuna da yana kata madinatul munawwara akalla kad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kuma ila dulu min dimma nyasaro yake fa hal wajadtu ma wa'adakum rabbukum haqqan yala ala ila dulu min ta auye yala auye asaro yake wa donc ni konna na ko bina ni ngali ke ko yala su be nyana mo ngok mana wa ni ngali gele nonon ko ni ala ye nonon ke ka karaka mana badru su nonon parce que c'est na mo ni nga ko ya rasulullah to be ga mama mo nonon di fawde ko wallahi ma antum bi asma minhum ko wallahi awti men de ta men nonon ka walakin la yatakallamuna qawtikuma wala sa inshallah ambela alla be ni na fo ambe badri nyana ma ke tugo mena ka ko so ngalo kle ta an wolom la o yang la dai donc ado ba soro majlisu nyano tahuffu al malaika malaika be ka majlisu fa ambela gelen fa bi sama'i ghazwati maza badrin al kubra donc salon badri temana acteur principal okunye al muqaddam Suleiman Malik inshallah ñene cheikh الشيوخ والعالم العلامه الدكتور ادم كرامbe inshallah badri mamu babulu ñene باذن الله inshallah ala ka be sama ba donc Allah be no ko sebe ñene inshallah hatta nara jibril yaqul maza hayzum Allah be قد كان لكم آية في فئتين التقتا أقول لقد كان لكم آية أكو كما بكرة أوي في فئتين التقتا جمع كل فلان ينيونكم بدر الدوم فئة تقاتل في سبيل الله أتمنى نرى تبنا كمية بدر دو آية من بي قرآن كورونا بكما على غزوة بدر كآية وبلا جلين فرانيون كتفسيرك يعني شيخ يرى دو بدر كورونا أنفنا بنا أورولي إن شاء الله كدو درما inshallah ala kan be sababa ma donc ni méthode min bolu dalendo gazwat badri kan ni ne mo masri nay amma de lega mi ñoo kala ka ko amma ko ñoo ne sala ni ne majlisi bi badri fete abi san chama mbore ala kan be sababa ma kera sababu yere ma chama fana bi ga badri fete li kala de mali ko ta sababu ke majlisi ka la de la ba ko ma ala ka dam ya rabbi ala kan su jo ka ko ala kan su jo ka ko ala ko kama ko kera fi ateni groupe fla il takata groupe fla mun ñon kumbe fi'atun tuqatilu fi sabilillah groupe kele ubi kele ga ala kasrala wa ukhra kafira islam yi groupe kele uli kafiru yi yarawnahum mislayhim ra'y al-ayni tarawnahum ya sawa nabo jogo la yarawnahum de bawfa wala ya ka ala khilafin bayna madha al-qira'at nede ya sara qira'atu yarawnahum mislayhim ra'y al-ayn yarawnahum selama ubi kafirun nuye mislayhim unyo onafla ra'y al-ayn nyen donc yayo tarawnahum awuye mislayhim kafu ya aw no gonflay ra'y al-ayn nyen kafiru mana selama ubi kafiru bi singa bo mu jama kulu fitini
non de bi ka faw yara la ma ta masa ni ma tan nani ku bina on ma ba kile do ni ka je ku nu ko da on ala ka mun ga tugini ala ka kafiru mu ma ba kile do ga islamu ni ko ab kara islamu ni ko kafiru mu ni ma dama don dura mi tu ne ku ko baati o kele de ni ni jombe ni na ni jombe ni Allahu akbar mu ka kele garate ala kan be sababu والله يؤيد بنصره من يشاء قال بمغجلنا قدمي ماني على ألجا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار على تسبيلنا لأولي الأبصار دسكنا فلان دنكوي زين للناس حب الشهوات من النساء أكو زين للناس أقام مسير الله مغوي حب الشهوات من دون كانوا مسير الله هذا مدوي فلا هذا مدوي في فم خمينا ما يكون أفضل أفضل جميع من النساء شوف Ula fitnatin fi bani Israel kanat fi ma bin nisa musuh tibula na fayda kira rabata aku hubbiba ilayya tayyib wan nisa aku parfane karale kirai ana yana musuh wajilbat wajhi ila qurrata ayni fi salat aku fami balenya na jawdi sini Allahu akbar kira kan kan salat le parfane ko kadik kirai afuru musuh aku lu karale aku foi tale na jajana ma ko na miselite na kun muna don aba fa arifina biha ya bilal bilal akwan lafiya sa nasibi aha ko bana do mo gomna ko ngolo aha nisujuru de ngeke fakama kendo fakama de laga ani hoyo ni majlisu ina yama aywa shehu basanga kana aya chentigia ka fo ko docteur ya salati ka fo bana do ba da ba de tungolo ni ko ite ka bana en furai fo mamu ni sujudu be una na so mamu ni sujudu be na bana sujudu be na ka kaya sujud Allahu akbar ya hikma do ba odimba jil akrab ma yakunu al-abd min rabbih adam den ka suru ala la ka tan wati min ka tan wati be la jelen ka o de sujudu la ni ne sujudu ga do ikijija ika do chama ke ale do fe rodo ya ala kana do o mina fa akoni ndi ma mashir la adama de ni nan ni sai ka ba musola wal banina ani den jama wal qanatira ani na folo al muqantarati min al dhahab wal fidda in ka fole no ka bo sanu an wajala wal khayl al musawwamati so chajo ya sa so chajo lu de bewiti no me parce que do bol ma femme kunde parce ala ya ko ya khuluqu ma la ta'lamu وفي آية أخرى وخلقنا لهم من مثله ما يعلمون bikla ka dani kawye apa yela kan fen mi famara dawe ulu nyo banana abe min boli mo bulu ni adwan fen no bela gele ni be do kono qur'ana Allahu akbar ni do ya soro o bol mo fen no ma inventer folo ala ko tugodi ako wal khayl al musawwama so chacho so min tamase ya lendo ka senani je ka kla ka tinje o de so chacho al ghurru والبياض في الوجه التحجيل البياض في الرجلين كل كراك عليك من دوم بو ورن محجلين من اثار الوضوء ولا كرا يرا تقعد يجمع قائد غر ماذا محجلين يا سوا مام بالله رجودو نو نيداو نورلندو bolu fula noralendo sen fula noralendo o de adama den chajo ye muhammad ma mandem don ka bo mandem to la hara jodo nu ka sen ta yoro si ma hum fi wujuhihim min asari sujud dalika masaluhum fi tawrat wa masaluhum fil injil ala kan be sawo bismillah ngata fiman wal an'am wal harsi wal an'am ani nema dabaw wal harsi ani sanen fon din mashir la adama den nyama ma yakko nyama mata'ul hayatid dunya wonen den nyama ma yanda mu wallahu indahu husnul ma'ab aku sebi orang yang Allah de bodo Allah ko dama kula unabbiukum bi khairin min zalikum aga ti do ngati bari afena fedi hera ka bonka teme ni bela jelen gawa ni hera ka lil ladzina taqaw inda rabbihim ko mo koy mamun sirana o man yal kiyama jodo jannatun tajri min tahtiha al anhar ko ni tere ko nyoko gola tere min jugoro khalidina fiha imani ka jena ma bela jelen ka din damu na gogora bi sika ta ka bala te kaburu su kolo bi nyene ni bela jelen ko wallahi khalidina fiha nyene ni beko khalidina fiha kulu dumilendo wa azwajun mutahhara ru dumilendo aljana kono wa azwajun furu muso bu golo mutahharatun mun saniyalendo no aljana horo muso ye
ورضوان من الله ورضوان من الله نينا بابلا جري رضي الله عنهم على يرجع ala ka jendu mala espoto baat ala te funu ko roble ala ka ando akari duwanu la akbaru ko jogu do ala ka duwanu la akbaru ko ni sungalo ko ala ka faraw lu joba ala ka faraw lu joba anga sungalo awwaluha maza sungalo damene tine ala ka tine de biji akle tan lab akle tan kolo kono o to le jule karabe lesla sini hine amu tama ambo hine ambo dépasser amu don flana no jume o yaka yafa amu tule tan fana ko la nambara yafa la mina se jume na ka chauka horanya ani muso chama ka hoja ani ko no doma o yake tan laban mo maga ngi chesiri abela gele ko amba ni na ala ka mamun be nulu baka hina soro tule tan ko len ko na ala kan fara lu jaw ala kan fara lu jaw ani no soro qur'ana min ko no ya habla allazi la yaqili al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi aman ami tawassul ka ami gara ala la min qur'ana inde amba ina ala fa ani qur'ana ya nya fe dum min ke anaya kanu min ke anaya nyon sura afuna ni min ke anaya nyon kala min kala ala ka ko kama ala ka bela dilen to wate aljanna do gela ma na nye gela ya ani la hara gela ya ala ka bela dilen ma ma bi ni majlisin kanya no bela dilen ni ga hamido do amba ina ala fa ni andaga ni erina sisa miniti kelen bambulan bela jaren kana hamidina halal ya arhamar rahimin maka ngado bela jaren maka ngado ya rabbi wallahu basirun bil ibad ala yeli masaya ka joma الذين يقولون ربنا آمنوا بفيانتك الله إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين الصابرين على بسبب البو والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين أنا ما من بينوبك نقولون فكاتي فرش هذا ما دي على بسرعة كم فلادي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم kita nak pula ini apa surah al-jannah di mana fladé wala pula ini ala mo gabi ni fladé la ada madina asara ya al-jannah abana wal mustaghfirin bil asrar ni yoy ni mamunu ko menu ko meta jihadi ga fola ka sa kala ka ulu de ni de alam ko de ko fa mo nawa o ni de ko ala ka be sawaba insyaallah wal mustaghfirina bil ashari ani mamun de nulu bi astaghfirullah fa suhudum wati anga sheko rahimahullah bawa boyde de la kanyina mo fen be na ba adama de jidi di man yalla yasra am ga tafsiru ka bolo aya qur'an tafsiru mina bolo ruban sannani dongo do qur'an ta rubu kele nya ka ba durusi ka ba na ya imam bi tafsiru ke anti tafsiru kitabul la anti foi la je anga karango de ande gola qur'ana bi di ma bi ko santre ka a durusi ana foro hade bi o de anga majlisu tasirai ibanga majlisu demseni ibe qur'ana bela jele maani mufradati ba bela jele saraf bolula demsenu chama bambu tafsiru la bi soxona anga karango yere dem chama bala alhamdulillah ati tema santlaka bela jele ke mufassiri anu do ko amani na ala ya rabbi ala ko du sugunda ya qur'ana falakina ala ka tawbula tawmunum be munu nuru sigira majlisu la do na mo bi ni na ko labu ba ko ka nunu ka karamo dane amule ni na ala ko mo ke ala ko mo chaya wala insyaallah ala ka deme ke ya rabbal alamin ako nyani na ngala fentu me ba adama den kan limane jibi ako fembe adama den kan limane jibi ako ni bala astaghfirullah wa li sujudum wa wal mustaghfirina bil ashar wa waja'a fil hadits al qudsi inni la ahammu bi azabi ahli al ard fa iza nazartu ila umaril masajid wal mustaghfirina bil ashar wa rahmatuhum al azab namun da astaghfirullah wa sujudum wa kara kulo ngala ale di bada madenga ni mane gibi ala era ko akondo bidini mbani ni ga du ko lo mo halaki ako faiza nazartu ila umaril masajid ako ni islam jamo la jay ni ala ka misiru ko no bismillah
wal mustaghfirina bil ashari ani ko sibi jawmu mbolo nubu ga astaghfirullah fo suguru dum wati ako misin afo mo la jaba ka senga ba mo ko kan du ko ka mi dese sonta ko mi la jama o halaki ako min nu la jadoro ako mi la jaba bele ka bo wa fi hadithin qudsi akhar lawla shuyukh maza ar-ruk'a ko to rabbum wala fadul rudda wala shuyukh ar-ruk'a ala ko wallahi choraba mun be ruku na misiri kono dum choraba mun kamata wala atbalu rudda an dem selu mun be sindi dew mun go bawsin na no be ga sinni wal bahai rudda ani dama kamate dama mun no pingola no be binga ka to ga ni ako no daba no te la sababtu alaykum al azab akon ko min la jaba surau ka asanjila ma surilila fo surilida kan jembo en ala be mawto ni do de kamari shuyukh nuruka qala murudda bahai murudda chorabo mun ma misiri ko no be roko la kasedi afala ala bulu nyawe koraya yere ala ka sonde ko dalla ne adama de ko ala domo ala di wele chorabo taba tarawore sogoma abu wele ala ta Allahu ya abdi kasaba sha'u isi jara sada wadau fa basaru ini na plali di bare bile tiga bari din kana bono nata wana hama zaharu ye shara mena ka bay ko birna istahi minni fa inni astahi minni kama lana ala dunala domaro ala bin ko to robo bay ala ka sonde mo do be ruti ci soro faminhum man yatawafa qabla zalik do bu fatu ya no je wa minhum man yuradu ila ma kana do bi ci soro fa ta se ci la fulema do ni man ye ci soro fa huwa khairun nas in hasuna amaduhu ikranya ngayala maula ma samandi jume khairun nas ko man qala umruhu man yesi jam saraka klaka baran man chaman ke oshi kono ambani na ala to ya rabbi ala ka si jandama ni kana da ala bola ala ka dama ala ka kono na kana ngabaran man chama ala ka keli do ya jam kono ya rabbal alamin شهد الله أنه لا إله إلا هو tutur bina swalingana yorodo dama insyaallah faliyatafaddal karamis ala ka ni sawo be ayi hadisan fusi sa dimiso muni rasul akora adora bi ni ngari ke parce que boyan tara ka dakhil min ka dimiso ta ko je na sita ko amma fitawa akuni de shimi donte ani chokorogo nolu duru ku mesiru kono nolu tute ani daba nolu tute dimiso ma fa ko jenasi ma fo koro de la jama min ni Allah taala kelme kamina ya mina ni kulu sabade kama amma bo so ku ye la jeunesse dum sen kulu be mi amma be fo kira ka kuma be fo ka be muqtadal haludi ku tuya andila kan kuma ni fo ya wati dora tuma dora abi fendo fo na ya yi farfara ba ka to ala abi kuma ka be node abi senata tuma dora iba fo ko ti barawore ka senako أبو فوق جاكوسا ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. أبي جابوتا يرد رباب التاجر الصدوق يحشر مع النبيين والشهداء يوم القيامة. أبي متيتا تمدر ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ويقول لا بارك له فيه. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ني حديثين سوني غانغا نقول سبادك نوتايرا كفوج نسيت على ذلك إبتا حديث وروي أبي كما جنسيك أقصد سبيت ومنك على كتا إجني كيرا من ورولا ويفين بايدا هل كل سبب كل ولو لم يفرقوا بدو على تعالى سما قرآن كما دون تقربوا كفرالا ولو ما كفالا ورولا
ibra mufufana shabun nasha'a fi ibadatillah dimsanu li kufra wa rola donc ika kira ka ko ika jatini o tino go shige ala ka kan madam kafaro kan bi ko tun ay do mi ke rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar من المدرسة دي أمسك أن ذلك أطول كلمة في القرآن في اللغة العربية كلمة من كجاني كلمة به كلمة من كجا أربكنا من كلمة به لا يستخلفنهم إذا جتي حرف جلو دبو فنسان بميك سونا بي ودمائي kacau yoko kalima ni ka suna bai kai abana yoko mun hamata no kacau kai ira ko shi bai da saka wadon la kalima mi kasu arabana ni kalima bai iba ko lafiful mafruq لفيف المفروق ني امر من كبولا غرو كاسونا امر وفاء وقاء هكذا ما تجي ترى يا مكتشو نكلم درا بانا اقصر كلمه في اللغه العربيه هي الامر المصور من اللفيف المفروق لا المقرون المفروق وفهمنا هكذا أما أطول كلمة مسك فو أفأسقيناكموها إذا توجدت وكتريتها هكذا ودي كتناتا لك هكذا مدام جزاكم الله خيرا شهد الله أنه لا إله إلا هو أيوة شهد الله أمنا دو ale aya nun kono shahidallahu ala ka sharia aya ni ala ay dina ko sona ba ko mabe le tamina sisa barahmana otewa amna do juma kono sa afu te ko mi jibro waga bo kana kaya fo waldu binade amba jigi ba fo sankite ما شاء الله ما تنا وشهد الله على سير يرى أنه لا إله إلا هو كفو مسيدي فو على كلي والملائكة أني ملكة ولو فانا سير يرى وأولو العلم قائما وأولو العلم دوني بيقو فانا سير يرى وبلا جلين سير يرى جمعنا قائما بالكسي على جمعنا في ليالي لآية تفسير سوا سير يرى ودلا أن الله قائما بالكسي kama alajor me di syria nikile yai don baw syria da alama ko nga don na ba don baw la de wala ko inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama wa fi qira'atin wa fi al-qira'a wa fi qira'atin madha inma yakhsha Allah min ibadihi madha al ulama aqrabi fi qira'ati qura fi shaza da ana don ba do ya rasulullah o makhraju di mogoma akola gabo ضرب بعض العبايات وقال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن بلو عين حبيبها ألا يرد دونيبان إنما يشاء الله من عباده العلماء فألا يرد أبي سران أكادون يكوي دونيبوي كسران يرد يكوي فألا يرد أكمل بها ألا نيكي ألا تكسي ألا ko mogo injanya ba ani kanu ba ko de sega sa wotu ba Allah kan besa amin hasa kuri afishaz لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا إله إلا هو كفو مسيتي فو على كلي العزيز الحكيم على دي بني مساي على دي كيدي مساي إن الدين عند الله الإسلام ودينا بني على يرو دي اسلام يا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب وما فنيو غمنو سونا كتاب لا كتمه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فوت ما من ان دوني نانو مانو سيدنا محمد دوني بغيا بينهم كونيا كسو كفو سيدنا محمد مبو سيامر لاني عربو دو بانانا ني كما
ومن يكفر بآيات الله ما من كافر على كما قلت جنوي فإن الله سريع الحساب على نجد تلمان لا حرج ودون فإن حاجوك وسنا ورني يوسف فقل أسلمت وجهي لله وني يردي علما ومن اتبعني أني ما من تقول نكو وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أقول ما يمنو سنة كتاب لا أنكم فيهم أسلمت يلا أيوة يردي علما وإن أسلموا فقد اهتدوا يردي علما وكاندرا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ يقول يقول كفر سيد بيكا الله بشير بالعباد على نجد مسايا كجونا إن الذين يكفرون بآيات الله أمنوا مكافرين على كآيوي ويقتلون النبيين بغير حق من منهم فقا كسر مكيشين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من لكن الناس مغو فقا مامون يا مريم كديك لي مغولا فبشرهم بعذاب أليم وقولوا نسجاني لا جابت مني أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أقولوا لي مغو مامون كبارة بلا جرين شينا جي عن الآخرة وما لهم من ناصرين أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي الله أكبر مولا معكم نقول نعم النبي من فقا والما النبي ما يمعلم فقا الله أكبر تري مولا معكم نقول ثم أصحاب الرشيد قال لا مغو يوكا النبي من فقا lu nabi imam faka kolana lama jare ko kolan kele na dugu be hala kira ko kolan kele na wa to so bukan nabi ko ashabur rasyid wa anzala tabun safwan ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ala ko ayi kibare mo wala mun sonna kitab ni rodo la kitabula يدعون إلى كتاب الله ma sawa hadi bi am ga kuma kitabullah aya abuga kuma kare jone kan kata nga kuma nasara de kan kata ako buga wala kata ala ka kitabuma ليحكم بينهم buga kitike mo ni nyonche ثم يتولى فريق ko منهم ma jawabulu do bu ko don ga boma وهم معرضون lu bala minine ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات Ude ko yahudiya kele ude ko lan tamassana an-naru ko yahudiya ko tasmatu lusara illa ayyaman ma'dudat al-funa karawati wati min jade donelo mo kawye turadem batuli min ke klebina ni ko yahudiya bela jele mo ka jare mo kono o to lu go ma wero bido وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ala ko feñu ne ko gadine na ko mun dalo munun tige وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ala garu ke tugo di nanyu kumbe do nanyu ka bodo na do mi ni sigata la fiono la hara jodo ni ووفيت كل نفس ما كسبت min kele kele bela jele bara min ke ka sara dima وهم لا وهم لا يظلمون يسلمون مغوتي تونيو فويلا قل اللهم مالك الملك قل اللهم أفضل من آية الملك القرآن قرآن مسايا آية إذن نيني ما من باقي مسايا نيني أقول اللهم أفو يعني تيجي الله مالك الملك مساكو كم مساكا ولي علي تؤتي الملك من تشاء أقول على في مسايا دي ماما مامي يدي على كم مسايا داما وترزق الملك ممن تشاء إذن مسايا بواسي مالا مامي يدي على كنا مسايا بواسي الله وتعز من تشاء إذن مقبوني مامي على دي على كبوني داما وتذل من على تشاء دي مقجاسي مامي على دي على انجبو جاسي بيدك الخير Hera bela jelen be ala de bolo innaka ala kulli shay'in qadir de ala de fete bela jelen na ni ayatul mulki kulillahumma ala ayatul mulki ayatul izzi fanabi be qulillaha qulir rahmana wa ayatul izzi ne ayatul mulki ayatul kursi bi ayat bela jelen to gode buka ha ayatul nuru fanabi wa ya allah nurus samawati wal ard ni de masaya ayat Allahu akbar anyaye Egypte histoire ko na ka ko ka masake do ay doni ba do ay senga ko ay doni ba isege ka doni ba ije ka bo jamana kono ko doni ba ab aéroport la tumamina abina do avion kono ay ni kala do to ako kulillahumma malikal mulk akala masake ne ga bo dugula ede masake ka masake توتي الملك من تشاء ابن مساعد مغمى مامي على وتنزل الملك ممن باب وسيم على مامي على اين فا جورا دون مبلكم اليوم الى مساس يرى لا كودتا غير بريزان لا فقط دون باو كني ولدي على كم مغوي نسرنا على ولدي مولا خيرماي ولدي كفسا مو بلا جلي نسرنا على كبارك ني فولي شيخ الفرغاني ناي محمد متولي الشعراوي كتب تفسيره كما في رحاب القرآن هو كان مغضب يقول بل ذكره الشيخ عبد الحميد كشكي هو عالم بدو بي مسكوا يعني انفيتي كتا سنتي لا
akada sunti gara kama so ka dumuni ga masaka no fe shi iyo wajibe to ko be ma so ka dumuni ke ya jago ya ko ya bulu ke logo mana ka logo manya kelen ta ka bisi ko jori de ka bala bera gele nya bala ako inna allaha harrama alaina damma ko ala be ka ma haram ya abu ka bala adama dum gonlela Allahu akbar ay sey dawati ka sura تولج الليل في النهار أقول على دي سودون كيلا وتولج النهار في الليل مثل بلد سولا وتخرج الحي من الميت إذا من ينام سولا وتخرج الميت من الحي إذا سوى ينام نا قرأ يجمع على الإسلام بكافر لا كافر الإسلام يديمولو إسلام بكافر بولو وترزق من تشاء بغير حساب على دي مو غير جگہ ماني على جاب غير حساب کا سورا متني حجت میں على كان غير جگہ کے کا تدور کا سورا کا غير حساب آمين Masya Allah. Saya Dr. Adam benar tanya bodoh ni kan insya Allah. Masih lupa tiga soalnya jangan lah pasal. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تلك آية التي عز أعصيمي زل أعز أزل إذا بس أضحك أعصيمي أبكى أمات أحيا ميام أقول قل اللهم مالك الملك توتي آتى وأعصيمي أخذ ولي ما قلت قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء أما هو تأخذ الملك ممن تشاء أقوى تنزع فما أكاد نيجي بوالا أنا يرى بقى حكي ما دي بقى بوالا كذا ما أتيسون تيجي أتيسون ما ده كدولا كبوالا تنويالا وتنزع ne alauta ina nirin yi bosu naza'a asrana abu bujara alauta aya motil kabo don fama alaba boshilari ni kabale ka karaba kamila قل العلم فاربكنا وتأخذ الملك ممن تشاء أقوى تنزع بكري فرصدي بدون ريدا كسر مدي هكذا أباب وشيلاري دجاوة إنا بني بفوسي تو بنا كسر نينا ما كجي والنازعات غرقا ما هو الآخذات الأنفس لما كادوا لاسكا فوفنا جرابي دورو na ala yi lala ibi ku badila ka bwala nini duwo ya man hode ala di ba boshi la jabo ya chuwa mina ya ali alau falaka ana duma da insha Allah nyere garantre antrawri anana bani tafsir lami duwa ka ya rabbi anaka hame shirendo hame mbala ya rabbi ala ka dia anana bani kana mbonya ala kana bonya ala kana jidi ala ka barka do aka barala Allah kana tanga Allah ka dembaya tanga ya rabbal alamin insyaallah la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya ala ko mu'mini kana kafirin mena ka kafiri min dunil mu'minin mu'minu to kana kede wa man yaf'alu dhalika abani mami okay falaysa min allahi fi shay'in foila ala bolo illa an tattaqu minhum tuqata ona kala abaw yara tanga ni siram mu fe o siram mu basi to la baraka nyonya la usaka tamari ka tu te bisigi yara tanga bolo chogo no bora la abana maka gumina ko keteriye wa yuhadhirukum Allahu nafsa mas'alatul wala wal bara ruboni yonya la ya insha Allah ala kan besa baba aha wa yuhadhirukum Allahu nafsa ala ko rasale ala la wa ila Allahi al-masir abla baka ala dema قل إن تخفوا ما في صدوركم كلمة الحديث والله المصير ابن سراي وين ما سليمان الله أكبر قل إن تخفوا ما في صدوركم على كفر الموت سكون لا يدعو أو تبدوه يعلمه الله نقول ما يبني على رباده ويعلم ما في السماوات وما في أنت الأرض معنا سورة البقرة لا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ولكن نسيت أقول يعلمه الله على بعضه ويعلم ما في السماوات وما في الأرض كم سانقولون بقولون على بعض جلندو والله على كل شيء قدير على اسم مسايفين بلا جلنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا على قدوم من أدونا نينجل بلا جل من بارا هرلا إنت سورينا مقدرنا هذا لي دفعهم بلالين دينه وما عملت من سوء محضرا
أظن موضوع الاكتفاء أوصر النبي ظلها دائم وأكلها دائم على النبي مضمانة وأكلها أيضا ماذا دائم kadang wama amila min suin ay min bara jurumana mukdaran abdo kana kadar le sorang qur'ana da kadar ati fulana da ko kadi folo ndi ma ko bi wasa fulana na ira bo donga haza yusamma al iktifa رجالا كثيرا ونساء كثيرات ثم قال ira ba to أود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ada maden ba nata franjajja o kabdo alena ka bara juguche ويهذركم الله نفسه Allah kagau kala sale alala والله رؤوف بالعباد ini bela jarina ala yang bakari masaya ka jama de قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني wala ala ni fina de naka te maba mi ba ala de fina de naka te maba mi ba imani miri to to hibange bau be kinina dala ka ba ala de kinina ka te mauluka wala ka hina anna قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني aba ala de aka tugude ko يهديكم الله ala ba aukan ويغفر لكم aba dilumu ya fa والله غفور رحيم ala de ya fa masai ala hina masai قل أطيعوا الله والرسول aba itu ala na ga kidem ko فإن تولوا na ya ko do فإن الله لا يحب الكافرين ala tikafiri fe إن الله اصطفى آدم ako ya sawa inna allah astafa adam ala ya badama ala ya kere ونوحا وآل إبراهيم ani nabillahi nuh wa ibrahim ka somo وآل إمران على العالمين ani imran ka mo sura ira to kadara ala imran ni de kama suratu ala imran ya fa ani imran ka mo ala alamin ala yin sura di dan ko bela jelin ka ذرية بعضها من بعض ala ko ni nabi mansudi zurriyatan ba'daha min ba'din al anbiya usrat nabi man nun bela jeli kola kele unde illat bela jeli bakile unde wala c'est ça ko bawde ko fonyon ko ko ka dina tabolo de ko fonyon ko wa haka ta ne to bela jeli ka dina da tele kele dino hum wa ka dina kele wa sharai mukhtalifa ka tabolo de ko fonyon ko wa haka za bismillah ko de wadi والله سميع عليم ala de nani masai ala de gani masai إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا amana imran muso ay dafalen ke alay ako ya nema ako ne ndafale alay demin dine kono muharraran ni de nyaka horanya na jignin jigina domina nyaka horanya ni muso jigina domina nyaka horanya ka de alama فتقبل مني ya sawa imran muso yara de ni wa ako inni nazartu ma fi batni demin dine kono nya akan horanya ka de alay rama فتقبل مني ikamina nyede إنك أنت السميع العليم ya ala de meni masai ala de gani masai فلما وضعتها قال ربي إني وضعتها أنثى asa ay dafale ne ke alay ako ala ni jigina de ba horanya ka de alama ikaka abke ala ka barake lay ako ba ga de ni di misiri kono pa ada de misiri barake lay ala ka so barake lay ba bo to de la ma mo bi dafale khaira baraw de dafale النذر دفل يوفون بالنذر wala mo bi mo mamu no buka dafale dafa atide mo wakati dafale semero la minti alay mo bi dafale bara ni mongela ala ni ko ngenye ni qur'ana jini siya saba ala ni ko ngenye ni kle saba so mama kanga ta kati dafale kaburula mama kanga ta kati dafale bamana mama kanga ta kati dafale faranina mama kanga ta kati dafale njirila min dafale bela jere haramu yeni sikide silana ba dafale bara juma de la ala ne mogo bin ko ina ni yeni kenye miraka ba tele sedi ala ni yeni kenye mi ka magan sen ala ni yeni ko kenye ndi yati madenta ndi complex terra ba bela jere terra bo wallahi billahi ni yeni ko ala ya ala baki nga kati dafale femerala ma ko ni kari dafale sannan goyi bi dafale min na ngati kede abike ala yo banyo ati ki dafale femina min te ale ala ka ko ya ko nu walli ma ta wallahu ki dafale femina mi ka ko glan tobolo bi so di bo jana Allahu akbar ala ka be sallallahu wa abike ni tugo ni la yufu na bin najib فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى ayat dafale alai dan kuma na jigin sa qala rabbi inni wada'tuha unsa
ako falamma wada'ata mamna ajigina ako ala ako inni wada'tuha unsa ako ala ni jigina den gara muso yede والله أعلم بما وضعت liman fawrakum ay tiradu وليس الذكر كالأنثى mo go benindela ako inni wada'tuha unsa ako ala ni jigina dena akira muso yi walaysa zakar kal unsa ala ko cen ako ala cen muso dikelenge wallahu a'lam بما وضعت Allah ko kala bada jigina winna wallahu a'lam bima wada'at ala sesa وإني سميتها مريم ako ala mena de to kada ko maryama ni nabillahi isa bade bani dugoita suriyatan ba'daha min ba'd Allah sayyidina isa ba maryama bani dugoita fulani وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ako ala الرجيم mi tangani ni fe dey ani kola min bi bola ka bo shaytana toroma ay tana min yini ala ka sayyidina isa ba min maryama ka tana ka bo shaytana toroma ani kola min de min na bola udla shaytana masaka gira sayyidina isa la pew sayyidina isa ma ko jugu ka nyana ma bela gelen ko sayyidina isa ma ko jugu ka nyana ma bela gelen ko ka jira ka ko mata bangi ba ka duwa o min na ko mo de bangi ba ka duwa abin min na ko mo de wallahi ana bilita abin min da adore min na sayyidina isa don ga sayyidina isa ba ko din ala ka ta an kwale min bodde na ala ko ta aljan atoko ni imratu imran abu sayyara to ana ne tinyana ka to ga ana insha Allah فتقبلها ربها بقبول حسن ako fataqabbalaha rabbuha ako abaya al-amaya mine bi qabulin hasanin min mina ko nyumai ya sawa ala ya ayat wa minke ala ya kumbe min mina ko nyumai وأنبتها نباتا حسنا ala ya falin tugo nyumana ya yi qabulan hasanan ala ya kumbe me tugo nyumana kaklaka falin tugo nyumana amba maryama falin tugo nyumana وكفلها زكريا وكفلها زكريا أكل فرز زكريا وديالهم يا سوا كلما دخل عليها زكريا المهراب من زكريا ودنا المهراب كنا أمبا مريم وجد عندها رزقا أبصر درجة بو أمبا مريم بولا بورا يرى ما سيدارو قال يا مريم بابا مريم أن لك هذا أن لك هذا أي من أين أن لك أن لك أن Arab kan anna bi qaraf ladika anna bimana min aina abu qarata anna bimana kaifa anna bi min qaraf ladika Arab kan so anna ni jumlatul ismiyah turaqo abuke min aina aqrabu koy men anna ni jumlatul fi'liyah turaqo bimana kaifa abuke aqrabu kaifa yanno aqrabu min aina anna laki hadha ay min ayna laki hadha ni borami wa anna bika kayfa yurayna mamna nako anna yakunu li ghulam ay kayfa yakunu li ghulam ibiden ni ma jogo wala sasa wala de ala bolo jogo kayfa jogo wala قالت هو من عند الله في حقيقه ولا ni anna na gariba la jamin ba ko na kara fi li daro bi mana kayfa nakara ismu yadra bi maana min ayna kabon ako jogori kana to min indillah ako ni bona ala yo inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ala mo ga jega ma mi adiya ka sura maka jate min ala ka ngar jega je hunalika da'a zakariya rabbahu ako yona zakariya ya mawele qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba ako yandi ala ako ne son kolela mi kole sanmai innaka sami'ud du'a akoy ay ala di meni masaya Zakaria fana ala wele ni togo ina tan akelo ko ga amba Maryam ka kan kaba kunyi afana nyesi alama ka ala wele de Zakaria fanadatuhu al malaikatu wa huwa qa'imun fanadatuhu al malaika malaka ya Zakaria wele wa huwa qa'imun rasul Zakaria wa jalendo asabi segi Allahu akbar ala bina gar jaga de na si sala sala madin so Zakaria yusalli fil mihrab asara bi sali mihrab la misri kono anna allaha yubashshiruka bi yahya aw na nafa Zakaria wa yuko Zakaria ko ala bi kinisa diani yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ako yahya bi kuma kan tiya ka bo ala yoro ne sayyidina Isa wa sayyidan wa hasura yahya ale ba to ko Isa
Sayyidina Isa ale bataw ko Maryam ku bela jele ye kona ta wati kele nunu de flanku ye Sayyidina Yahya ni Sayyidina Isa ku be kono ku bawe ku kona ta wati kele ka jiri ka be wati kele ma Yahya ni Isa nunu de flanku ye ha o de faka fulane ta sisa ko Yahya bi da Sayyidina Isa la bi kalimatin min Allah adu kuma kan centiga ka bo ala yoro ne kun fa yakun kuma kai ne Sayyidina Isa Yahya Isa centiga bismillah wa sayyidan wa hasura wa sayyidan ala ga yaga kuntigiye wa hasuran ayaga muhaimanu magoti se musoma wa nabiyyan min as-salihin mamin magoti se musoma ka sora bana tala to de mamaza al hasur bana tala de lo ti se musoma ko nyama ya kono Sayyidina Isa biteno Sayyidina Yahya biteno nuka di kono musoko tala den ko tala ala yu daw ko la ci ko lu farka exemple yi aha wa nabiyyan min as-salihin akon nabiyyan min as-salihin ni man jalado qala rabbi anna yakunu li ghulamun ako rabbi anna yakunu anna ya filu ba ko yakunu kayfa ala yi den ni ma chugodi kama ima ya sawa ala yi den ni ma chugodi Zakaria de ka ala ngeli ne ala evident de ma chugodi in ko len de sele la sambi segi yala ibi sigin kana dem seniya de la ka den du ma wa wal mai ba du ma in ko len de sele ta anna kayfa wa qad balagha bi al-kibar ko gorola wa imraati aqil akone muso fana akera ko nai akorola ale fana ti wuluble afa bi ke chugodi قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية كنا على دبنا الدين أو قرالي ما كانوا مصغرانين فأرد من الدين سورة سورة كنا على بوكين نمشي ولا سورة مريم كنا كافنا يا إنسان ذكر رحمة ربك عبده زكريا على أساس زكريا amma kusmani man na da ala wele ni da an khafiya ay ala wele dugu de la ko ci wala ko rabbil tasarni fa'an wa anta khayrul warithin ay ala wele ni ndo qala rabbi ij'al li aya ako ala ma be kata man sen jiranna min ba jiranna ka fo muso ko nata qala ayatuka an la tukallima an-nasa thalathata ayyamin illa ramza ko ta man sen ni bolo min ba jira ka fo ni muso ko nata ni ya yi tisika kuma mo fe kle sala illa ramzan kuna kira kama sen ubajira ka fi muso jara kono wazkur rabbaka kaseera naidi mo ko sumani chama to ubajira kini kuma bitige ni mo ni nyonte na kuma titige ni ne ala ni no wasabbih bil ashi wal ibkar subhanallahi wa bil ashi wala jamfa wal ibkar an soma wa qalat al malaikatu ya maryam alika fazi bora ya ambina malaka taala amana amba maryam taala ako wa qalat al malaikatu kuma malaka ko amba maryam ma inna allaha astafaki ala de isugandi wa tahharaka wasdafaki ala nisa'il alamin isugandi ki saya odon biya muso bela jelenga amba maryam ko ka sa odon muso bela jelenga nabi lai isa ba wa tahharaka ayi saniya wasdafaki ayi kere ala nisa'il alamin biya muso bela jelenga ayi na bela jelenga ya maryam uqnuti li rabbiki amba maryam ay matiga alai wasjudi ika sujudu be warka'i ma'ar ika raki'in ruku be ika fara ruku ka ba kuma ko ika sini zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ala ko sayyidina muhammad ma ko ne kido kibaru yonde ka wa ga katima وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ikra kunte mamna ubika tirajike ka kalafilike ayyuhum yakfulu maryam jonde mina amba maryam maraka lamu وما كنت لديهم إذ يختصمون sayyidina muhammad ko te mamna ubika nyon kiro ko la ngane ina kaso bika baro bi nyana ini ka mande aflaka sayyidina isa anaba maryam aflaku la to do dan to do ala anu ka kisaw kama ko de o la lahara jodo muhammadu mando bi ka jo serial mande bela jelena be kero krana chira na ko fara fara na mi ka jo serial pasti afara ni fara na ko andara la ala mangalun tike bismillah إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح على دين سوديا نكما كاي كبو على يورو نو يكون فيكون كما كاي سيدنا عيسى لا فرق لنا على عيسى على دين على كو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كيف tapi sih nggak kayak Sayyidina Isa gelaran itu gue jelas apa ada apa gelaran itu gue jelas Isa padona go babu bulu
o tuma fatini ngolo batini ngolo no ya fa adamai o de kasuro ala de ala wa ma sayyidina isa de kuya kuma min fo sankolo surunyana abici an da awlur rahmani walada ko parce ko de da alfatina masafe de ala kira ko wallahi in kana lir rahmani waladun no so de ala bolo fa ana awwalul abidina ko ale kira o de batu ba folay parce que de ala bolo ala de batu ka fara ala de ala fe subhana rabbis samawati wal ard rabbil arshi amma yasifun baru si masa ala ya kala ka Qur'an ko ka amman ka ala ya hakela ala ka de mine parce que na kasi de ko na kasi mustahilun fi haqqillah wa impossible ala ya hakela bismillah ismuhu al-masih akon min adla kun fa yakun kuma kai atode al-masih no ye al-masih ko ko masih kama de al-masih na magara fenna ni se na isa ko magara bana batola bana be ba na magara tinya to la anya be la ako al-masih aya kanya nama do ga aluwa de doran la bikama ako fana maza al-masih min as-siyahati Isa ibn Maryam ako to Isa ni Maryam de wajihan fid dunya ako nyama do dien kono wal akhirah ay sujahim la hormati do dien kono wa fil akhirati la wallahi la kharajo do sayyidina Isa la wa min al-muqarrabin ako ala masunna malaka do sayyidina Isa ulul azmi ala sina ka kiraji ma dem senma akara ma afla do la Yahya ali bani Zakariya ani sina Isa Yahya ali sayyidina Isa ulu de ka kiraji ma dem senma abu jula anga hadili tala ko sala sayyidina Isa ka babo ele nukla jeno ki patron ba Yahya wa be oh amina sa yo mo ni patron abi nyata wa yukallimu an-nasa fil mahd wa kahalan sadako wasabbih bil ashi wal abkar wula da be so ma da nyawa yele de yoro wula ni pon be min bla ni ba so ro bo ni ni ko so ma be ne fe ye tian ko ni ko wula be ne fe ye tian ko ni suma ko dugo be jara ay na la dugo jara mo ne kera sura mana min bla ni ta bala aka be so wa yukallimu an-nasa fil mahd wa kahala wa yukallimu an-nasa ako sayyidina Isa abuna kuma mo gonfe fil mahdi bo munanga sayyidina Isa kuma na bo munanga fa sa ko togodi kala inni abdullah mamna ba maryam jigina akele abuna jigin wati mina ala kama wa huzzi ilayka bi jiz'in nakhla ako tamarju iba yujugu tasaqatu alayki rutaban janiya tamuro de kene aba jigika doni ku ya sabati ka ko muso ka tin mana gela cogo na tamuro dun tin dimi bi ba fa na ka sababu docteur so nyana man ba mu faraje jamana na tamuro jibole no ka bla ba di tin toma o ba ni abuka tin no ya assalamu alaikum wa alaikum assalam bon yaro na ne ermatin do be bismillah ko bamara ko na ka tin la ko ka aha tamuro ndawro kere binola aha o itu no ya est-ce que na ko kaman gore da falen ngan maro yi aha atise aha est-ce que ate kaba godo oh ala ka sere don ko tamuro ko se ga diga ya ma nga ala ya fa ba bolo da ka ba yu ga dora abi diga ya kana sababu aka sababu de mina kwa aha faida de foto bula de ala ka da sawa inshallah kawara mo ko de lawa wa kahala min as-salihin yana ya rajana yo yana bawa na side wa kahala wa min as-salihin wa yukallimu an-nasa fil mahdi sayyidina Isa mana bo mana kaba adimina tuma mana na ide mine sayyidina Isa ay kalo kono to ne gamba Maryama kono le to be hakani ke kalo kono kon da pare kasoro kono in kale ayi yoro denye makanan kasuya tara dugu yoro janfe ba tara jigi akile deme ba shi tala ala yo ko fulu me bude akerefe aya saniya ka dengo ka je kadda ala rabbuki ta ataki sariya ala ko folo ne boli ay tamuro dun ka ba ala rakete ako kuli tamuro dun washrabi iga jimi wa karri aynan iga den qur'anin la de ti nyana jana ne sama dara nyota kuli washrabi wa karri aynan tamuro dun iga jimi
ikayela ni dengurani otumana akoy bina demine bina na dugula nuki ka kuma cogo ikama so kuma ma ika ko inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kuma tenena dambenke no yenyinga ibi bolo nyesin deema demi kuma ka to bamunana una na tumamna na ya bolo nyesin deema sayyidina isa ko inni abdullah akoni re alaka joni atani al-kitab wa la karaita zur qarabara iga zur mo bullati to hakimi chena den kuma na bamunana ya isa ode wa yukallimu an-nasa fil mahdi otumana akumana hamaso akumana bamunana wa kahalan akabina kuma fana akorolen ko fe akama akelen ko be chokora ba wala ni ode makafala yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahalan ko holatu o damina sambina nina kuma sayyidina isa dun yara la kata sankolo la asanti saba an san saba do ko ne dambe min ba jira ka ba sayyidina isa bin jiri don labana insha Allah kun shini akisa tawbi amina nani adaluye salama kuma na kan tugo mina la sayyidina isa bin jiri wa wal mati jiri wa kira yemin fala ani qur'ana yemin fala ani sahaba yemin fala ani tabi'ina yemin fala ani dina yara mazahibu yemin kono ni ala sunama shini amina odalu sorani majlisina sayyidina isa jigini ko na jigin baliya ko nasral limaniado wal manasral limaniyata aminu do sini insha Allah ako yukallimu an-nasa kuma mawafir fil mahdi bomnan gono wa kahalan anasa ndi sabani sabako wa min as-salihin ako wal man kala do de qala rabbi anna yakunu li walad ako anna yakunu li walad ni dendi ne ma togodi wa lam yamsasni bashar ako barko tigi masenema قال كذلك الله يخلق ما يشاء كابو ني ما على بدني كجوم يا دمو يا ادم دام فتا كبتا اذا قضى امرا ني على يجينا كوني من لا تيغي فانما يقول له كن فيكون على ما كن فيكون كوغا غو بيسنا كيتن اسيغي نبي قران كون كن فيكون اسيغي نبي قران كون سيغي كن فيكون يا رب كما فلان دليما بيسبا انور اسيغي نبي قران كون كما فلان بيسبا نور شكرا ما سيغو بي دليما wakile ani kama segi ani bisegi ani segi ha boto wala ala kan be sababu mana bi tay ismul azam do boto ni no ismul azam be disku bo ni ismul azam ni wa ko dan ko kala ha ma be shi wala barka da ko Allah wa yu'allimuhu al-kitaba wal hikma wa yu'allimuhu al-kitaba abu kalam kitabul wal hikmata an kodo wa tawrata wal injil abu kalam tawrata la an injil itoyan anyai مدير مركز تكوين العلماء الشيخ محمد ولد داو في موريتانيا نيا بيغا تفسيرك بيغا كما ني ايانكا في سي كو مدون كل هذه ايان كو دليل على نزول عيسى قال عيسى جيني دلو ايات كبن القران ايان لا كو تغدي ويعلمه الكتاب على من كلام كتابو لا كو يجي من كتابو يا كو القران يا الله سيدنا عيسى لا دنيا القران الله اكبر والحكمة abina Allah dene kraka hadisa la ko ni ko kitabu ni hikma yoro la Qur'ana ko Qur'ana ni hadisa ko do bismillah والتوراة abina kala tawreta la sayyidina Musa ta والإنجيل ni diga era ka do injila Allah ba kala ni fanana الله أكبر wal munafi yutalab bil dalil mimma sayyidina ni dalil ya ko le ka isa jini dalu ala ya boni yoro de la mudir markas takfin ulama Sheikh محمد ولد الله أكبر قال الله بقاء ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين سيدنا عيسى ne kabako mi yana lame alay kabako de Sayyidina Isa mate akonne bidanike ka hayati tin min boga gla ka ke fenyere mai بهيئة الطير ma ke ko kono فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله akonne ni fiala ni ala ka sey abga kono abi panga ta bogo Sayyidina Isa de kumbo وأبرئ الأكمه والأبرص bismillah ko ken ala ka jey ngala mede وأبرئ الأكمه والأبرص وأبرئ الأكمه مثل تنيله والأبرص بديتو دو كنتوي بي نيون سون فالين كنتو بولولا وأحيي الموتى بإذن الله سنينا ما يلي على كجين وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فمن يا النبي كنو أني بفهم مريكا سو مبو كباريا فيه
inna fi dzalika al-ayatan lakum lagu kabo bini na awi sayyidina Isa kula de in kuntum mu'minin nasara ay mu'minu ye wa musaddiqan lima bayna yadayya ako kitabo munun ko nanye no tawreta ya mo kentiya min at-taurati tawreta la ولأهل لكم بعض الذي حرم عليكم ليس أنا كوي جمعي من أفندو دراوي منو حرام يرى أوكا وجئتكم بآية من ربكم من أنك كما كوي كما أو ما يرى فاتقوا الله أسرع على جواتي هناك تكون إيسا فرق إن الله ربي وربكم على دي إنم دا على دي أو فندا فاعبدوه أي على فتوكا على بسولة على دي هذا صراط مستقيم على كسرة كليلين صدق الله العظيم.